today's news, a recent trade dispute between South Africa and Tanzania has drawn criticism from economists. Tanzania recently banned all South African agricultural imports, allegedly in retaliation to a supposed South African ban on Tanzanian bananas. The ban was, however, lifted 2 days later. Meanwhile, Agbiz chief economist Wandile Sihlobo confirmed that no formal market access request for Tanzania bananas has ever been made. Senior FNB economist Paul Makube called the spat a poor example for the continent, especially given both countries' commitment to the African Continental Free Trade Area. Though agricultural trade between them is minimal, experts are warning that these disruptions can harm regional economic stability. Ten spyte van onlangse swaar reënval in Botawil en omliggende gebiede, het Graan SA onlangs bevestig dat sy 57ste Nampo oesdag van 13 tot 16 Mei 2025 vol stoom voortgaan. Volgens Dr. Dirk Strydom is geen permanente strukture by Nampo Park beskadig nie. Hoewel sommige paaie naby Viljoenskroon oorstroom is, bly toegang tot Nampo Park via Botawil en Orkney oop. Dit geld selfs vir die R30 waar 'n padblokkade weens vloedskade tussen Botawil en Orkney ingestel is. Besoekers en uitstallers wat die roete neem, moet aandui dat hulle op pad is na Nampo om deurgelaat te word. Meer as 900 uitstallers word by vanjaar se Nampo oesdag verwag. South Africa's beef export industry is showing signs of recovery. This is according to a recent report by Wandile Sihlobo, chief economist at Agbiz. In 2024, cumulative beef exports rose by 30% from 2023, reaching 38,657 tons. Fresh beef made up 57% of this total, with frozen beef accounting for the rest. Key export destinations included China, Egypt, the UAE, Jordan, Angola, and Mauritius. Recent export declines were largely due to widespread outbreaks of foot and mouth disease affecting 6 provinces in 2022. According to Sihlobo, the government and industry have since stepped up efforts to improve farm biosecurity, veterinary services, and vaccine production. While exports are improving, recent outbreaks in KwaZulu-Natal and the Eastern Cape have highlighted the need for ongoing vigilance and investment in animal health systems. Red Meat Industry Services, or RMIS, recently launched a new project prioritization strategy called Field to Future. This strategy is designed to align research and development with South Africa's red meat sector goals for 2030. The framework aims to replace siloed efforts with a unified, stakeholder-driven approach. RMIS will activate 8 focus area groups covering topics such as animal health, sustainability, and market access. These groups will identify key industry challenges and help shape future innovation projects. Met Bloemskou in volle swang het verskeie groot veegenootskappe en organisasies reeds die room van die oes in verskeie kompetisies en veeskoue aangewys. Tydens die Hereford Beestelersgenootskap se streekkampioenskap het 'n koei van Bertus Mong van PP Mong Trust die titel van groot kampioen koei verower. Dani van Breda se bul het as groot kampioen bul en opperste Hereford skoukampioen uit die stryd getree. Dan is Martiens de Jager van Geland Simmentalers se bul aangewys as die wenner van vanjaar se gewilde SA Stamboek Vleisentraal Elite Bulgroei toetsklas. 5 deelnemers het mekaar die stryd aangesê in die Bloemskou streeksronde van Plaas Media se Toyota SA Nasionale Jong Afslaerskompetisie. Pietman Oosthuizen het hier as wenner uit die stryd getree en ding saam met ander finaliste, Pieter Viljoen en Kevin Olivier, deur na die finaal wat later vanjaar by Nampo Kaap plaasvind. Hou gerus die Plaas TV kanaal dop vir volledige terugvoer. En volgens weerkenner Johan van den Berg is ons eerste koue op pad. Nampo-gangers kan ook bibber weer verwag. Hier is Johan van den Berg met meer. Ons het genoem, soos jy gesê het, laasweek van moontlike reën. Nou,
dit lyk of daar so 'n bietjie reën en ons sê dit met huiwering want elke keer reën dit meer as wat ons voorspel. Hier rondom 2 Mei kan wees. Hier oor die sentrale dele, maar dit lyk nie na swaar reën nie. So ons hoop regtig waar mense is nie ondankbaar vir water nie, maar op hierdie stadium is daar regtig waar baie groot skades en plekke nog onder water. Ek dink die ander nuus, dit gaan nou koud word. Ons minimum temperature hier so in die eerste paar dae van Mei kan onder vriespunt daal hier oor die meer kouer gedeeltes, dele van die Oos-Kaap, Oos-Vrystaat. Ek sien voorspellings vir Ficksburg is hier by -4, Baaklie Oos -2, selfs Standerton hier rondom 0 grade Celsius en natuurlik Wes-Kaap. So die kouer plekke, Ceres, De Dorings, daardie deel wat ook hier tussen 1 en 3 grade Celsius kan daal. Daar is 'n kans dat daar sneeu gaan voorkom oor die hoogliggende dele van die Oos-Kaap, veral en die dele van die Drakensberge. Dit is dan Johan van der Berg met ons landbou weernuus en ook die einde van vandag se nuusbulletin. Ladies and gentlemen, here's the moment you've been waiting for. The National Young Auctioneering Competition was a game changer for me. Winning in 2023 was an amazing experience, and my advice, stay confident, practice hard, and bring your best energy. Die kompetisie is 'n uitstekende platform waar jong afslaers baie blootstelling kry en die geleentheid om skouer te skuur met van die bestes in die land. Vir my persoonlik het die kompetisie baie beteken vir my selfvertroue as jong afslaer. Winning the 2022 competition created great awareness about me as an auctioneer coming through the ranks. Die kompetisie het vir my as intreder in die bedryf baie selfvertroue gegee. Dit het ook vir my baie goeie blootstelling gegee en deure in die afslaarsbedryf oopgemaak. Winning the competition meant a lot to me. It was a very special, memorable day for me that I'll probably cherish for the rest of my life. You just got to really want it. So be a go-getter with self-confidence. Vir my as een van die vorige wenners in die jaar 2018 sien ek dit as 'n uitstekende geleentheid vir elke nuwe opkomende afslaer wat die bedryf wil betree om jou afslaarsvernuf en talent op die rostrum te kom tentoonstel. Die Toyota afslaerskompetisie een van die beste platforms om blootstelling te kry vir 'n jong afslaer in die afslaarsbedryf. En dit is iets wat elke afslaer of jong afslaer in die bedryf nie kan mis nie. So, bye now.